test. Testing, one, two. Testing.
morning, good morning. Ilis wafa man malo tata wali faola yusuke riso. Mato te fatalo fatu tato e kalesia le neitai au. Faftai wa ulia mailo o to soifua. Malamato wola ile amatanga o le neiva ya sofo. Faftai fo fio ayato tato fatasi malfo mai. Welcome back, Nettie. Fatalo fat Faiai lato mafuta mai lunga o tato Facebook Live ma le YouTube. Famanuia le atua ia te oto. Le amasa muli nei o le nei masina ma le vi inga lava ma le whawhetai. Famanu ma le whanetanga e fo ia tu le atua. Ona o lana tau singa ma lana pule whasoa mai i lo tato wola i le aso ma le aso. Uputa ita ina i tato le nei tae au. God is my refuge. God is our protector, our shelter from danger, trouble, and distress. O le atua o le tātou sulufainga, o le tātou malutanga, mai puapua ngā ma whaingatā. Salamu e iwa tasi, whai mua ma le lua. O le nofo i le mea lilo, o iai le silisili ese. E mau o ia le paolo, o le e ona le maalosi umalava. O te whapea atu i le alii, o lo malu o ia, ma lo olo, o lo atua o te whaatua i a te ia. You who live in the shelter of the Most High, who abide in the shadow of the Almighty, will say to the Lord, my refuge and my fortress, my God, in whom I trust. Ia manuia lawal tatou tapua inga le nei tae au. Lord, I lift your name on high. Lord, I love to sing your praises. I'm so glad you're in my life. And I'm so glad you came to save us. You came from heaven to earth to show the way. From the earth to the cross, my debts to pay. From the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I lift your name on high. You came from heaven to earth to show the way. From the earth to the cross, my debts to pay. From the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I lift your name on high. E mawalunga pela sua falawali. O te alanga atu ai pea mavivi. I lo fia mai lo nei o langa. Wa e la vea i mai i lo wanganga. Wa e fia mai le langi lunga. E whaai lo mai le anga. Wa e o atu ai le santaro. Ina ia o sauloto. Wa e mali o atu ai le tungamau. Wa e toia fia o atu ai le langi. Lo sua fa Yesu e numeratasi. Feel mai le langi lunga, e whaai lo mai le anga, ma e o atu ai le sataro, ina ia o sauloto, ma e mali o atu ai le tungamau, ma e toia fi o atu ai le langi, lo sua fa Yesu e numeratasi. You came from heaven to earth to show the way. From the earth to the cross, my debts to pay. From the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I lift your name on high. You came from heaven to earth to show the way. From the
the grave to the sky. Lord, I lift your name on high. 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 Oi sewa inoa, lo finanga lo lani. Oi sewa pula, fatasi, fatasi maoe. Na e foi mai, na e fai au meuma. Oi Tautia Mofotele ai O mea umana e fai O mea mamana ia Taulanga ola, Pahia, Malie I oluma. Liu liu ina loloto, ilo fina ngalo, lo atua. O mea walele, male mali. Tele ai, tele ai, o mea umana e fai, o mea mamana ia. Mana
o le tapo inga I le tua. Tau iwi atu I le li'i, lo wanga ngai ia e vivi atu I le li'i. O te vi atu I le li'i a o ola. O te whai pesenga I lo o tua a o tu mau I le ola nei. O watu te whātua ia li'i po le whanau a tangata, I le o iai se o le tanga. Alwe selo nā nganga, e fui atu I le ele na iai o ia. Whamatia le na paso na mana tunasu. Amu ia le tangata o iai le tua o ia popo. E whai mona fisoswani. O iai le whaamoe moe I le li'i lo nā tua. La tātou te talo, let us pray. Tā lapui pui o lo malu pa ia. Lo whale lo nuu ma lau whanau whatutua I la lātou tāpua inga whaitele. Wa o mai tala o lo mātou whatutuanga I ei tāpua inga ma tāulanga I le talia e lau fio. Me leo o mātou punono wina I le whatasi mai o lo wanganga pa ia. Tau to lua I lo mātou vai vai. Mātou te vatu I le tāulanga e te tau mo no mea I ate oe. Loving and precious God, our canon tells us that not all worship are worthy of you. So that's why we beg the Holy Spirit to come alongside us. Help us worship you in spirit and in truth. In your many names we pray. Amen. La tātou amata nei tāpua inga I le pese te ina I tātou le special choir. Valus futolu vivi atuia I lo tātou oli.
malaya sa tato ia sa unilava viinga tatau ia faapaleina le tupu Fa'atasi ma'e lunga ia fa'apau iona e fa'atasi ai ibinga tumau ma fa'apaleina le tupu Let us pray. Le tua silsili e se, ul te mahale alo ma le nganga pa ia. Ne whaia le langi ma le langi ma mea uma o iai. E leifu i se mea na whaia e le whaia e la o fio. O le tua o whatutua ma talitonu uma iai tangata ola a te mamai. A iai fo inisi e masalomia lo iai na o lato manava lava o le e fo. Lato langona ai lea o le ola e le maia i lato. A tonu me whaiona mātou teu i o mātou tino, vai le suka ne i mawalunga, ma le toto ne i te ua mawalunga. Le ola lava ia o le mele mawhai el tangata o na malama lama ato toa iai. Na mātou i ite ai lea e mai a te oe. Whaitau fo i mātou i la mātou kanona o na mātou i loa ai lea. Ne e whaiele lalolangi mai lava i le amatanga. Ina o whaato anu numi le lalolangi. Sa tau mate fo i le tangata po whea e iai tua oi. Tua oi re taimi, tua oi le no whoanga. Sa so ona numi langi le amatanga. Ina o whetala iatu la o fio i malama lama. Ona malama lama i lea. A mata mai lava i nāna e vai nai ngā ruenga o le fōwhanga. Ina ua ese le sami i lunga, ese vai i lalo. O e fausia mea petolofi ma mea tutolo. A nufe i lau ele ele. Manu o le vātetea. Se i ulava ina i e whaia le tangata i lo lava whatusa pa ia. Ma mā nawa i ai le ola. O le ola nā leo o mātou utufia ma mori mawina i le nei tai au. Ina ua alawhai mailo nuu ma lau e kālesia i whanunga le lei. Mātou mori mawina fo i lau mea alofa o le moe i le pōna pō. Sa tātitia i mātou i o mātou moenga sa pe o tangata oti. Sa le manatua se me tasi. Sa ngalo fo ia i mātou la o fio. Ale nei wala whai mai i mātua i le manuia ma le file mua o la o fio. Le ua tele ai upu i manu ai titi upu i mala. O mātou wala usu mai lo whale tāpua e le nei tai ao e watu la mātou wha atu e. Watu la mātou wha afutai le wha manu ma le wha neetanga i la o fio.
wa oe puna mai ai le ola. Oe fo le aunga o mele le uma e mawhai o na maua le tangata. O le mātou tatalo le ali ie. Ia one i o mātou no nofo whaatala noa i le manuia o e tuina mai i ai mātou. Ia mātou whao ngaina le ola, taimi, tā leni, tupe o e tuina mai i ai mātou. E whaale lei ai le lalolangi e peo na mātou soifua maolai. Ia o ngā fo ina ia whalau te leina le ngā ruenga le kalesia, Samoa i le lalolangi au au. Ina ia umatu fo i o mātou taimi. Solo a i maisi tupulanga. O wha wau pēr le malo lau o fio. O mātou whaaftai le li ie ona o i loa ese ese. Lo o mātou maua, lo wha soa mai le tamau ainga, o lo sosia, ma lo māta isau. O i loa wha le tangata o mawhaiei o na mātou wha o ngaina. Sense soletino mātou te ngai ai le whaali mai o lau o fio. E le ngata i lea o i loa wha le nganga. A mātou woane i ai la le nganga o na manino leo la mātou wa ai. Ma mātou malamalama i upo o lau o fio. Ina o e whai i ani ko te mo e ao ina to e whanau fo wina le tangata. E leo le whanau wha le tino. E leo le loa wha le tangata. A le to e whanau wha le nganga. Whaaftai fo ina o maua le awanoa mātou te lotu mai ei le nei whale tāpuai. Se i o mātou sa ili po whea o iei lau o fio. Se i o mātou utu fia i au whamanuianga a wala mai, a wala ese ese. A wala mātou te iloa, ma a wala mātou te leiloa. O mātou whaaftai a foi o na o le malu o lau o fio i lunga o peau o le upenga ta wha ilangi. Le o mātou wosi o si ai le malu e le i whaia e lima. Ana manatu ina e lo wanganga pa ia na mua lava. Le o whaatino nei o mātou tūpulanga. O le saisaitia i mātou e tūla fono le teimi ma le nofoanga. O mwhaio na mātou tāpua i whaatasi manisio mātou uso o tāpua i mamau mai. O no le ata mai o e tu i le tangata. O le mātou tatalo le iena ia whatupula ia pē lau o fio, le mātou ngā ruenga i nei. E maua le awanoa e tautuai i lau o fio i so se ala o lau wala au pa ia. Ma ia maua i alo mātou fia. O mātou whaaftai le li ie o na soifua ofo i nātu o lau o whai ngā ruenga i nei. A o maulatou whaltua, te akono, li imta mai tai maulatou whaltua. Matausi, mafutanga tina, au whaipese, au talavou. Se i o lava ia i la tolo, tāpua ima mau mai ma tautua le nei ngā ruenga, o sila fie lau o fio. Whaafutai le li ia on o lato soifua ofo i nātu. O mātou tatalo ia whatupulia pēlo wanganga pa ia le fia. Ia i la tolo. Iau tu fia pia fo i le manuia o lau o fio i awala ese ese. O lo maua e mātou le fisosoani. Talo i ielau whamanuianga a inga la mātou i kalesia i le nei tai ao. Ia i lātou o le mawhai o na maua le malosi a wai mai ai tapo inga whaitele. Iau tu fia i ailo file mō ma le manuia. Whapefo i mātou o i nei le nei whale tāpuai. Te talo i maua pele malosi. Maua mai ai awa noa le lei a wātāpua inga whaitele. Mātou mantua ele nei tai ao. Tala le lei e Yesu ke riso o la haunga ina. Whata whaitau langa e fia e au o ona. O mātou tatalo i a la haunga ina ma le mana. I oane i whaia e pe o se tau wanga. Po se me wha maa aile a nganga o tangata tāpuai. Ai whaimaro lātou mauti noa. Tō whasira tau a whaale nganga. Ia maua ni a nganga mō lau o fio, mō lo malo. Ia ilo whamanuiangai, whainga malo Samoa, e lua. Samoa, tuto tasi, whapefo i le malo Amerika Samoa. O mātou lau ele, mātou te le i whitwhilia, mātou te
whananau matupunga mai ai. A ua mātou te talo leli i eile nganga o lawa fio i ona teitai. Le ngata i teitai filifilia o le malo e whapefo i teitai o lau e kalesia. I eile nganga pa i o lawa fio. Mātou talo fo imantua le ta ape malasalau o Samoa i le langi au au. So se meo lo tāpua i ele Samoa i a te oe tama. Ia manai lo fina ngalo lofa. Ia pa ia le lau ele e me se fo i malu ele i whaia e lima. Na ia sawa i pele tāpua inga tangata Samoa i lawa fio. Talo i elo fa manuianga ele mātou ngā luenga i nei. Pene e sila fio lo tau mwhaia fa mautu so mātou no whanga i le tu i fafo. Saunia e lawa fio ava no le lei. Au mai taleni, au mai tupe, au mai lao. E me se fo i le malosi la ufai ngā luenga nei. Mātou te ngaosi ai se mila mo lawa fio e tu i eilo suafa. O mātou talo mo nisi o mātou au ainga. O lo whengai matonga fitinga. Whengai ila tau mamai o le tino. O mātou te talo leli i o atu i eilo mana wha malolo. Le ngata il mai o le tino a whapefo ila tau lo whengai mamai o le mawhau. Mātou talo leli i whaongaina mātou whaitau ngā tusi. O mātou talo talonga. I whaongaina fo i pe au. O le internet e mamoli atuai fe au ese. I le lofa malanga le leo lawa fio. E i whanofo fi le muina ai o lato mawhau. O lato wanganga leli ie. I maua i lato le mawhtanga malo mauli pa ia. I ni whaongaina i teimi o tutoe o le soifua. E mori maua i lau tala lei. Meditating on scriptures this morning, we are mindful that time is circular, that what has happened now has also happened before, and what is yet to come, we get to say. As we meditate on the circularity of life, and how you continue to come to us every generation, we are mindful that we have something to do. We are charged with making sensible your gospel. So when we read these stories from our canon 2,000 years ago, that we don't read it like whangongos, but we read it with a contemporary purpose. We ask that your Spirit speak through these stories in our meditation, and that we have an open heart so we may receive your guidance for us this week. Yo le nala mātou te talo leli ie. Whatasi e ma te talo e pei ona e whasino mai ia i mātou. Ia te tala le pui pui ma mātou atu i le mea pongi sā. Olo o iai la wo fio. La ngona e ia mātou talo sanga. Te talo nā. A watu whatasi ma nei te talo. Ta māse i e dali mai e tusa malo walo whatu noa. Le suafo Yesu Keriso lo mātou li i malwhaola. Wolem wala awa tuai. Amen.
tātou te pese le vingo le tu salama le fitu i whamalingi mai. Talo. Whaaftaile li ia no nei awa noa, mātou te ofo ina aise taulanga tupe mo la wofio. La mātou te talo talia mai whatasi mau mātou taleni, o mātou teimi, e mese fo mātou loto. We ask that you receive our tithes, our offerings, and more important, our time, talent, and treasure, that which we hold dear. Would you receive it in your grace? Amen. Le fionga le tuala tātou whaitawina. E pangalia alukam ta upo esfuma leono. Matal tātou whaitau mal whai upo e sefuma leiva. Po mai whai upo e tolus futasi. Our reading this morning is in your bulletin,
Luke chapter 16, we'll be reading responsively in Samoan verses 19 to 31. O le tasi tangata mau oa ofu I le ofu pauli ma le ia vavae. Ua tali le leia lava ia I aso uma. O mana o tele ia ai mea na pa uifo I le lao ai le mau oa. O mai uli ua eto na papala. Ua I se oli ua whatau ngā ina. Na te pai ai leo o ia, ua nei loa mamau atu I a Aperamo ma la salo I lona whatawhata. Faiai leo Aperamo, lo watali I manatu, na mauau me le lei lo wolanga, na maua fo I la salo me leanga. Au le nei ua fa oli ina ia, ua popua ngā ina oe. Whaiatu leo o ia, lo te mai, o te whaatonga atu I a te oe, ina ia awina atu o ia I le ainga o lo te maa. O whaiane Aperamo I a te ia, o ia te I lātou mose ma le au perfeta. Ia lātou whaalongo I ai. O le aua le upu na, o le upu vavao, le uta mai Aperamo aua. Ma le whaupetos frutasi. Ia whamuia te le maile tua ala le tātou whaitau ma whaalongolongo I upu ana fionga pa ia. Tuma watu pe ia te ialo na lava vi inga. Nei se I o I le whavavau lava. Wa yaso o mawai le te wai atu lo I nei fo mai le lotu wa yaso lea. Ana whamatala ai le tala I le whetalainga le li I. E whapea e le mawhai o nou tau au ana I le tua atua ma le oa. Le tala nana whamatala I le vēsola wa tea. Ona e tasi lava le nofo ali I. A whapea e nofo ai le tua. Ona au auna leo le oa I le tua. Ai anofo I le oa. Ia e lese malo le tua le nā nofo ali. Me nana whamai e le li I vai aso o mawai. Tau te le mawhai ona au auna I le tua. Atoa ma le oa. Ia le nei lata e au. Le pe ua whamatala I le li I le me tupu pe a o ngā tutonu le oa. I le soifua ma le olo le tangata. A whapea e nofo le oa I le nofo alii.
Ia, o le mea la lea he tupu. O le matua o le launga i le nei tae ao. E maua mai le amosa e ono. Fau mua. Fa mai le perfeta o amosa talofa i e o whaatalanoa i Siona. Ma e o lona nofo whaatalanoa i le maunga o Samaria. Talofa i e ua manatu, ua mamao le aso vale, o e ta oto i moenga nifo elefane. Malato a aita mai mamoe le lafu, o e pepese malato sauni a lato la au pese pe o tabita. O inu weina ipu te tele, ma wau i lato i ue sili ona lelei. A ua le ti ngā i lātou ono le mālei o Iosefa. O i talofa i e o nofo whaatalanoa. A ua le ti ngā i lātou ono le mālei o Iosefa. O le mea lea e ta whea i nei i lātou. E mua i lātou i e ta whea. Pei o le whanau naunga le nao le. Matua le nei tae au, oi tā lofa i e o nofo whaatalanoa. Woe to the complacent. Masalo le tausanga e a whiwa se lau fitu tasi. A o whau le malu o le whioanga o ua. Nalu eisuesi upolu au mai ia petelo mata ai. Matou la iti a. O na mai la ia whai e la ua ia le whalea itu. Sa idi itu pe le whioanga. Ma o le tala la lea na whaatino e pe telo mata ai. Lea lai ona o manatuaina le tala lea. Alu fo ile tō ea mātou na ia le whale lau mei le napo. Mai se lava le teimi le Filipi ai. Lea e alu waile mau oa i se oli. O na wala au atu le i lunga le whata o apera amo. O lo sao whai mai la salo. Mana ia le whatinonga e petelo le melna. O fiu wa ia ta ai e wala au mai e latu ia la salo e watu sina vai e tu i lona laungutu ia. Ai ula mai ia tāpau. O le mea whamatala ina le tala le nā, ona e whapea le wingo le taimi. We can think of time as linear, meaning that things occur in a straight line. But if you really pay attention to it, you will discover this nature of time that's circular. E whataamilo. A tātou wa ai le swing o le tau, le fo amatau na marulu, mai le nei vai tau. A sa tātou vevela fo i nei masina o mawai. Tui titi fo i tāle lopta maiti. Ana tātou lopta maiti fo i le tausanga o mawai. O le circulum la, e peye e whaavai le soifua ma le olo le tangata. O le mea nai pese i e linear ai le vaai le tangata lava ia i le taimi lona soifua. A tātou nofo ma mata i tū, ma double click, ma forensics ia mea olo tutupu le soifua ma le ola. O na tātou i loa ai lea whatamilo, e leni mea fōu tala ia. E whalal tala lea na tātou whaitawina, e le se mea fōu le mea lea o le manatu i tangata mātitiva. E le se mea fōu le mea lea ua mau oa nisi tangata ona lato wola whaatala noa ai lea. Le se mea fōu le ngā luenga perfeta o le unai tangata ina ia oa ne i ola whaatala noa. Ia lefo ila e le tala o le aso nei. Nufo
fale sa tu ia maa ia i tātou le nei tala. Ia fasili o ania o onga tātou te maua. Ile me mua lava na, a whapea e o ngā tutonu le oa i le soifua ma le ola o le tangata. E le i loa e ia tangata pei o la salo. E le i loa e ia tangata mātitiva. E le manino lana wa ai i puapua ngā o Iosefa malana whanau. Pea o ngā tutonu le oa i le tangata. When gold or treasure or fortune centers your life, when you're chasing these mammon, you will indubitably not be able to see God. Because if we learned something from last week, you cannot worship God with or treasure. So ne momoana tātou te i loa le tala le nei. Le lopo whiana maua mai eila na oa atonu na mau mai fo i sonta maa. Wa le tele le nao oa o lo maua i o tātou fo i taimi, generational wealth. Le wha se furu eka ma le mio le sa tufa le malo Amerika. Ana muana mua lava ina o wha atoa le nei atunu. O le lava e papa veloa mai pea le nā tamau ainga. Wo o mai nei tupulanga. Ia wa o mai ia i tātou, i tala le tātou kanona. I le mawhai ona o ngā tutonu le oa le nā. Middle America, many of us are not dripping with luxury, but we are surrounded by enough comfort to look the other way. We have roofs over our heads, we have indoor plumbing, steady jobs, we have refrigerators with food. Washer, dryer, there's a comfort my folks did not have. And comfort can make us blind. The challenge for us and from this story is to remind us that let's not be comfortable. Woe to us who are complacent. Ia o le me tupu pe afa pe o ngā tutonu le oa i lowo langa. E ola o le mele o le nofo whaatala noa. Le tala noa il perfetto amosa. A tele lo comfortable. O na whaatala noa leo oe. O le ala wingo le tala na. E le tau milo oe. O le la auna totoe o mātua, le ua e sele-seleina, le ua e tau sami ai, le ua watu i lau whanau. Pe tolu ape 5 generations, ta whea lo fo ila ia, tangata sa mau mea, o ma tangata mātitiva. Ia tangata mātitiva fo i, ia ma whea na whai ma tangata mau mea. Mele leo lo o, a oa o mai ai le tala lea, whamai o lava nei o tātou nofo whaatala noa. O tātou te manatu e whaatuai mai aso vale. O tala vau o manatu o lo tele tausanga o tutoe aua. O tangata matua e ta ofi mau i o na ala. E ui lava ina wa ayatu o tutoe lava na o ia. Aua. Le nganga ua pupulo na loto i mea le tino. Ai ngalo ai le whaavavau le tua. O winga ia o tangata nofo whaatala noa. Lato o lo tali le sua. Ma aita mai mamoe o le lafu. Ma ta mai povi mai le fale povi. Ai le manatu natu i te mileanga o le ao o mai. Le manatu natu foi po le a leisi me te tau na whai. Ua nofo lava whaatala noa. Nofo whaatala noa is complacency. Pe o le upu le nā whaperetania. Middle America is known for hard work, modest living. We're proud of putting in our hours and raising our families and minding our own business.
And there's virtue in contentment. The mo'oa was content. He was comfortable. But Jesus' story this morning invites us to go beyond our comfort and not be complacent. Rich man was content, very content, in his purple robe, daily feasts. But he was complacent to the needs of Lazarus, needs of the poor. So the challenge for us this morning, let's not be complacent. Let's not get complacent. Let's continue to go beyond our comfort zones. Nei la utamai project na o malue ai, luova yaso o mavae. O le whatawina o anchor bolts mo le warehouse i Samoa. Na matalavalala usu e le hardware le a tātou nuu. Sa idi e loa lea i le upenga ta whailangi ma mawai o iei whaamau i Houston, Texas. Io na matalola i on a track mai au. Le whaatau i oil company, na whapailate lea, o na latu leo tangata piki, o mai i LA, tango i ele freight forwarder, whaapopo i eisi me pailate. O track lava se ilonga lava e oso i le vaalele i la stofi. Foto atau nuu e lola i ana nafi tutuila. Ono whale mo whapea. Tua tele ata ngata ia e maua lato pa whalawa i le pailate le tasi. O utango tosinini i le filifili, le supply chain. Ono whapea te tele tangata ia o lo maua la lato siaki i le pailate ale tasi. Ele tele se tupe o tutongi. In fact, e tele atu le tupe e alu i le freight forwarder, nei lo ball tiana whaatau. Ono whapea lea, a whapea e no nofo whaatala noa tangata o lo il supply chain lea. A whapea e le moe ala ala ta itai o pisinisi mātina e ia i le supply chain lea. E o mai le teimi e tupu e le whaalawe lave. O le teimi lo lava e automated ai le process lea ma tu lei e AI me ia. O na to tele lo leo tangata e le maua ni alato ngā luenga. Pelo manatu e whapena fo ilo tato wola whaaleanganga. E le mawhai ona tato wo mai pea i tapo inga i lea so sa ma lea so sa. Tato whaitau pea la tato kanona. Ele o ngoto ifo le winga monio upu nei ai tātou. A whai tātou te nofo whaatala noa ilo tātou whaatutua. A whai ana ona tātou whaatutua e lei ni ngā luenga. Tātou wanga le lei, ia i tātou lava. E le mawhai ona o la tātou wanga le lei i e mātitiva whawhine uoti e lātou tane. Ta maiti o mātua oti. Mo tātou i nei LA a whai e le ngau alofa seisi mo immigrants here pick up ele ice. Pa pele tupu se alofa, ia i tātou i o mautu pepa, ia i lātou ele o mautu pepa. Ona o manatu lea ua nofo whaatala noa i tātou. Ai o mai le teimi e te whea ilo tātou tofi. O le whina ngalo le nao le tua. There's a recurring sentiment among Christians. It's not my problem. You often hear this. The rich man never thought Lazarus was his responsibility. He probably thought that's the government's job. That's the pastor's job. That's somebody else's problem. That's how we think sometimes. When news of the opiate crisis hits our ears, we say it's not my problem. When there's homelessness around the downtown area where we live, we say it's not my problem. Immigrant families struggling with language and paperwork, it's not my problem.
corrupt politicians, when we see these people self-dealing, we say, it's not my problem, that's why I don't vote. Disparity between the rich and the poor, it's getting worse. While we say it's not our problem, Jesus flips the script and says, their problem is my problem. If someone is lying at your gate, their pain is part of your calling. Ia, a tātou vaai le tala lea na. Watali le lei le sua le mauoa. O ua eto e uli papala o la salo. Whamai ua mali liu I la ua. Ia o na alu lo leo le mauoa I se oli ua whatau ngā ai. Ia ai alu la salo I le langi le whatawhata o Aperamo. So this is one reality that we need to have a plan for. I will die, you will die. So you have to have a death plan. And it's interesting that we have this story as part of our canon, because if we want to go to Abraham's bosom, if you want to go to heaven, and this is the plan. But if you don't mind going to hell, then go ahead and be complacent. Middle America knows everything about being busy, running from work to practice, grocery store to the gas pump. It's easy to say, I'll help later. When I have more time, when I retire from my job, when the kids are out of the house. But Jesus said the time to see Lazarus is now. Tomorrow is not guaranteed. Your chance to serve may not circle back. Pio le winga le naole, o le tala lea, o leva nei lo tatou kanona. E lo manatu mo le application lava mo tatou, ele o le mauoa ma le mativa. Ele ai, o le pay attention I leisi tangata. Pe o leisi nā mea. O le ave o le whaaloalo I leisi tangata. I think if ngo fia ona whai o tatou ainga, e ale tangata lea e te lei lo. Le ngata nā o taun whaatufungaina I tatou, e iei systems o lo matitiva I tangata nei, ma mau mea I tangata. E tauna participate tatou meaningfully, systems na. O le whaatau e oe I ni me ai e sau mai I pisinisi e le tutusa o tatou values. Pe o isi nā mea mawhai e ona e whasosoani I tangata matitiva. O le participate o I company o lo le whainga o latou employees. E malosi lau tā la o lau balota le nā. Ia ma le tala muli muli. Ma sina leo o kuso whato ama vai atu na ma saunia I ma le te whono se keke o le aso whanau. Stangata I leso na aina, homeless. Lo fofolalo na moenga I luma o le tatou whalsa. O kuso e ato I eilo na fitu se furu tausanga. Tangata sa nofo fo I tatou fale. No ua soli e ia tu la fono le fale. Ia le mafuanga le nā ua tuli ai. And this is one of the challenges we have with helping the homeless, which is something very real during our times. It's because we don't build meaningful relationships with them. They are a proud lot and will not receive charity from us unless we have a relationship with them. Much of our approach is transactional. It's like feeding the pigeons. You see, it wasn't just a 70th birthday cake celebration.
No, Robert's been part of our community for maybe 3 years. He came to our community, we took him in, he participated in some of the various drug rehab programs around town. We had him in the house and we had to boot him out because he smoked meth in the house. But he still hangs around our property, still visits the friends he made when he was with us. So during his birthday, Lifwa and I decided to buy a cake. We celebrated his 70th birthday. He didn't see it as charity. He saw it as his friends gathering to celebrate when he was born. So we should start with people we know. Start with our families, cousins. Those are easy, low-hanging fruit. Participate in systems that afford justice to the random individual, and then work from there. There is heaven and hell. There is a bottomless pit that divides heaven from hell. And the message is very clear. If we want to go to heaven, pay attention to the poor, the homeless, the downtrodden. Those who don't have a home. Ia, male manatu muli muli. E pese ina whemai ia le mau oa ia apera amo se I tuli mai lava la salo e iai tangata o lo ainga. O te le manao o mai I nei. A sau la salo to e fo I mai le tunga mau mai o oti. A tonu e mawhai o na talitonu I ai lato I le tala lea. And I awha apera amo. E apera amo laila lo perfetta. Laila lo mose. Le o tātou maua nei le tala lua awheta usanga. Le wa ia I tātou le li I tō Yesu Keriso. Malana mea lofa o le nganga pa ia o lo fautuaina I tātou I le aso ma le aso. A whai a tātou te le talitonu ai tangata nā. Mai aper amo, I don't think ato I ola mai la salo ma whe mai ia I tātou le mele tauna whai. Tātou te usita ia pēr. Le tala nei Yesu Keriso e le mo tangata uma. Le malofo e le otua e le mo tangata uma. O le whatutua fo I lea tātou te talitonu ma whatutua iai. E le mo tangata uma. A meale nei o tātou I loa, a tātou salamo, a tātou toi fo I le li, a tātou whaamawa lalo I tātou e tātou lava. Maoni le li I malofa ia I tātou. E ta lia mai I tātou I lona malo. Tātou ngarulu e ia lana ngaruenga. Manu o ao. Awa ao o mai le po. E le aise isi e toi ngalue ai. E la tātou whai ule nei sauninga il pese o saunira o fi pese. If you have felt the dark of night, questioning what is out of sight, He is the answer, He is the light. If you have felt the weight of sin, bound by the shame that's hemmed you in, He break the chains, He will forgive.
to trust alone. Afraid he'll comfort you. He knows your name. If you've wrestled with the ache of loss and why this has been your road to walk, he bore your pain, he wore your cross. Lift your head, morning is coming, there's more to the story. Don't forget, in grief and in glory, still great is his faithfulness. He is present, helper, keeper. Great is his faithfulness, perfect, sovereign, fortress. Great is his faithfulness, Abba, Father, comfort. Great is his faithfulness, Redeemer, Restorer, Sustainer. Great is his faithfulness, reign on him, rest in him. Come find your peace in him, trust in him, hope in him. Great is his faithfulness, reign on him, rest in him. Come find your peace in him, trust in him, hope in him. Great is his faithfulness. Lift your head, morning is coming, there's more to the story. Don't forget, in grief and in glory, still great is his faithfulness. Lift your head, morning is coming, there's more to the story. Don't forget, in grief and in glory, still great is his faithfulness. In grief and in glory, still great is his faithfulness. In grief and in glory, still great is his faithfulness. Pese la ufe pese. Fa maoni ale tua. Anga le leifo I o ia. Ele whengo fia na o onga. Ia mese ale sui fua ma le ola lo i hei tātou. Ia tauni ia lofa le tua ia mawa umai tātou ia. Whalumanga whalenganga tātou te o mai tātou le neiva yaso. Ia wafu ngā ruenga ma whe au lo whenga iai. Ia I manuia tele le tātou nuu ma le kalesia le neiva yaso. Manuia o tō ngā ruenga, manuia fo I whanau I lato wa onga. La tātou whai u le talo. Let us pray. We thank you, Holy Spirit, for ministering to our spirit as we reflect on the scripture. We ask that you continue to give us the humility so we can identify not necessarily with the rich, but Lazarus. Not only that, but we identify with the systems that surround us. As we go out into the world this week, we ask that you give us the temerity, the boldness, the courage to act accordingly. O mātou wo I le si uiore nei tāpua inga, whatau waala o ona. O mātou lafo se watu ngā luenga whaiwhai pēa loa ngā pa ia. Moli o ina le winga monia o fionga I o mātou tangata ngā lulue. La mātou tu ua. Ia tumo mai o mātou lunga, le lofa tu no tele o Yesu Kiriso lo mātou li whaola. Le lofa muti muti vale o le tu o le tamaa.
E man mafutanga le mo tusia malo wanganga pa ia. Nei se io o i le whapavau lava.